iza ovih 30 godina grada Istočno Sarajevo stoji narod. Stoje oni ljudi koji su u tom teškom vremenu donijeli odluku o osnivanju, ljudi iza kojih je krenula vojska, odnosno narod je organizovan u vojsku u tom najtežem vremenu odbrambeno-otadžbinskom ratu kad se ginulo kako vojnici, tako i civili, ali potom moram reći da se sav narod okupio oko ideje srpskog Sarajeva, a danas istočnog Sarajeva. Ljudi Sarajeva, ljudi ovog kraja su znali šta rade jer su imali svoje korijene. I upravo je to i poruka večeras. Naši korijeni su ovdje jako duboko. Naši korijeni su najdublje u Republici Srpskoj, jer praktično kad je nastajalo Srpsko Sarajevo, odnosno Istočno Sarajevo, nastajala je Republika Srpska, sudinski su vezani jedni za druge i taj narod je naučio da stvara i gradove i države. Na kraju krajeva ljudi ovog prostora su stvarali prije Istočnog Srpskog Sarajeva i druga područja, druge gradove, druge oblike uređenja, tako da su znali šta radi. Danas, 30 godina nakon, možemo reći da smo prošli ta izazovna i dobrim dijelom teška i najteža vremena i na jednom smo dobrom putu kad smo jedan široki centar regije, kad smo primjer svima, kad kroz nas se mjeri uspjeh Republike Srpske i slobodno je to poruka svima. U Istočnom Sarajevu se mjeri uspjeh Republike Srpske.